ҳаваскорони навъи варзиши бокс. Меҳмони азиз, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс аст. дар маҷмӯаи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон албатта ки имрӯз баргузор мегардад ин мусобиқоти бошукӯҳ чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс. Бинед, аввалин шуда дар рӯзи 25 октябр дар соли равон 2024 аввалин шуда бонувон яъне сабқат мекунанд Шоуалӣ ва Шукрона албатта муқобили Ҷалил ва Зарина сабқат хоҳанд кард дар вазни 50 килограмм. Албатта вазни 50 кило аст. Шоуалӣ ва Шукрона бо пироҳани албатта сурх аст. рақибаш бошад Ҷалил ва Зарина бо пироҳани кабуд. бонувон албатта сабқат мекунанд ин рӯзи дуюми мусобиқоти бошукӯҳи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ҷараён дорад. Албатта мутаваҷҷеҳ бошед, биногони азиз, раунди аввал оғоз мегардад. ин бонувон албатта ҷоизадор номбардори кишвар меҳан ҳастанд ва имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон миёни ҳам сабқат мекунанд. хуб, акнун раунди аввал оғоз гардид. Ҷалил ва Зарина бо пироҳани кабуд аст. аз вилояти Хатлон Шоуалӣ ва Шукрона бошад. он низ аз вилояти Хатлон аст. албатта сабқат идома дорад. аз маркази майдон шурӯъ гардида бо дасти рост зарбаи мустақим мезанад. Зарина бо дасти пеш ҷеб ишора мекунад. Шукрона албатта бо пироҳани сурх ду зарбаи дубора бо дасти чап ва рост. аз маркази майдон сабқат ҳоло ҳам идома дорад. ҷеб бо дасти рост ишора мекунад. ҷеб албатта ҳамзамон зарбаи аксуламали Зарина ба рӯи Шукрона яъне ба ҳадаф расид. боз як зарбаи қавӣ, дигар зарбаи мустақим, ду зарбаи дигар дар иҷрои Шукрона ва ин ҳолат яъне ҳолати берун аз ин риштаи варзиш яъне бокс аст, ғайри қоида аст. албатта инҷо ҳолати нокдаун аст фикр мекунам. албатта бале, аввалин нокдаун дар раунди аввал аз ҷониби Шукрона Шоуалиева аз вилояти Хатлон. хуб, аз самти палу свинг аст канор хост зарба бизанад Зарина, аммо зарбааш ба дифои Шукрона афтод. то бо охир зарбааш ба ҳадаф нарасид. хуб, Шукрона варзишгарбону бо пироҳани сурх, бинед, аз мавқеи рост пои росташ самти пеш гузошта шудааст. аз ин мавқеъ сабқат мекунад ва рақибаш бошад Ҷалил ва Зарина. аз ростои чап пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. бинед, ва аз ду зарбаи дубора бо дасти чап ва рост силсила зарба дар иҷрои Шукрона. албатта бинагон азиз, як зарбаи қавӣ дигар бо дасти чап, зарбаи мустақим. боз яъне нокдауни дуюмин дар раунди аввал. албатта ҳоло раунди аввал ба анҷом нарасидааст, бинагони азиз, ва ин нокдауни дуюм аст. ва бинед, бо сабаби даст кашидани рақиб ғолибият ба варзишгари пироҳани сурх аз вилояти Хатлон Шоуалӣ ва Шукрона дошт мешавад. бисёр хуб. аввал нагони азиз, Шоуалӣ ва Шукрона номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш аст. ва бинед, албатта Шоуалӣ ва Шукрона аз вилояти Хатлон тавонист пирӯз бигардад дар ин рақобат. дар раунди аввал мегони азиз мутаваҷҷеҳ бошед, ду нокдаун ба ҳуқуқ пайваст ва тавонист бо сабаби даст кашидани рақиб Шоуалӣ ва Шукрона пирӯз бигардад. аҳсан мехонем ба ин бону бо ғайюрияш, бо чобукияш, бо чолукияш ки тавонист хуб пирӯзиро ба даст биоварад. лаҳзаҳои такрори раунди аввали бинед вазни 50 килограмм. Elxan Quliyev, Dovar Raqami Panch Abdullayev,
лаҳазои такрори раунди аввали вазни 50 кило аст миёни Шовалӣ ва Шукрона албатта ва Ҷалилова Зарина ки дар ин дидор Шукрона Шовалива тавонист пирӯз бигардад албатта. акнун тамошобинони азиз бонуи ғайюр бонуи қави пайкар албатта оҳиста оҳиста ба майдон ворид мегардад. ҳақназар ва рӯҳафзо аз шаҳри душанбе бо пирвани сурх рақибашро интизор мешавад. дар кунҷи кабуд даъват карда мешавад Ёқубова Фариза Хатмонду Шадикулова. хуб мегӯни азиз акнун ҷуфти навбатӣ яъне вазни 54 кило аст манзури шумо мегардад. албатта гузориши мо аз маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон яъне баргузор гардида истодааст ки имрӯз чемпионати бошукӯҳ албатта чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс соли равони соли 2024 баргузор гардида истодааст. бисёр мусобиқоти бинед ҷаззоб аст ҷолиб аст чун инҷо ҳам устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди риштаи бокс имрӯз ҳузур доранд варзишгар бонувон варзишгарон албатта ва мо мутаваҷҷиҳи як бинед хуб рақобатҳои бисёр ҷолиб ва хос хоҳем шуд. дар майдон ҳақназар ва рӯҳафзо бо пироҳани сурх албатта аз шаҳри душанбе дар майдон қарор дорад. дар маркази майдон устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш яъне бокс рақибаш бошад Ёқубова Фариза. Ёқубова Фариза аз вилояти Хатлон он низ устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати бонувон дар вазни 54 кило раунди аввал аст. силсила зарба дар иҷрои бонувон рӯҳафзо ағназар ва пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. аз ин лиҳоз аз ростой яъне аз мавқеи чап сабқат карда истодааст. бинед рақибаш бошад Фариза албатта мазорат мехоҳам Фариза Яқубова он низ пои чапаш самти пеш гузошта шудааст ва аз мавқеи чап рақобат мекунад ин бону. андаке қомати Фариза Яқубова пастар аст нисбат ба рақибаш рӯҳафзо Ақназар ва рӯҳафзо Ақназар ва бошад бинед бо ин қомати баланд ва бозуон дастони дароз метавонад масофаро хуб нигоҳ дорад ва бинед бо зарбаҳои яъне ҷеб аз масофа яъне каме дуртар метавонад ин набар рақобатро хуб нигоҳ дорад идора кунад. рефери марказӣ ишора кард барои оғози боз баъди таваққуф як зарбаи мустақим бо дасти рост хук бо дасти чап аз канори рӯи зарба зад Фариза бо ин қомати яъне андаке пастараш бинед бисёр чолок аст ин бону. бо дасти рост зарбаи мустақим дар иҷрои рӯҳафзо аксуламал аксул зарбаҳо дар иҷрои бонувон аст. албатта як зарбаи дубора дар иҷрои рӯҳафзо буд ва як зарбаи мустақим боз бинед ҳамзамон зарба мезананд бо дасти рост яъне зарбаи мустақим. дар маркази майдон ҳоло сабқат идома дорад. бо дасти рост зарбаи мустақим бо дасти чап ҷеб ишора мекунад Фариза.
аз масофаи муайян сабқат мекунанд бонувон. ду зарба, як зарбаи дубора бо дасти чап ва рост бинед. бо дасти пеш ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим. хук аз канор ва бо дасти рост боз як зарбаи мустақим нигар дар иҷрои Рӯҳафзо. аз масофаи наздиктар сабқат мекунад Рӯҳафзо. новаста аз оне ки қомати баланд дорад ва дастон бозуҳои дароз дорад. бинед одатан варзишгарони қомат баланд масофаро хуб нигоҳ медоранд. варзишгарони қомат паст андаки бинед аз масофаи аз фосилаи наздиктар кӯшиш мекунанд ки бештар фишор биоваранду зарба бизананд. аммо дар ин ҷо Рӯҳафзо ҳақназар ва кӯшиш мекунад ки ҳам аз мавқеи наздиктар аз масофаи наздиктар ва ҳам хуб идора кунад, тавозунро хуб нигоҳ дорад ва бештар зарба бизанад. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. бо дасти рӯ зарбаи мустақим ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом мерасад. каме таваққуф мекунанд варзишгарбонувон албатта ва омодагӣ мебинанд барои оғози раунди дуюм. лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. хуб дидовар мешавем ягони азиз ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс доир гардида истодааст. ин рӯзи дуюм аст 25 октябри соли 2024 дар маҷмӯаи варзишии шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон албатта баргузор гардида истодааст ин мусобиқот. мутаваҷҷиҳ бошед. ҷеб дар иҷрои ҳақназар ва Рӯҳафзо бо дасти чап, бо дасти пеш. хук аз масофаи дуртар ишора кард, аммо ба ҳадаф нарасид. зарбаи задаш боз ҷеб ишора бо дасти рост зарбаи мустақим. бинед ҳамзамон бо дасти рост зарбаи мустақим ва бо дасти чап хук аз масофаи дуртар аз паҳлӯи канори рӯи рости рақибаш зарба зад Рӯҳафзо. акнун бинед хуб масофаро нигоҳ медорад Рӯҳафзо. кӯшиш мекунад ки мавқеи бозингарро ишғол кунад албатта, аммо ин ҷо Фариза дар канор нест. бинагони азиз, Фариза бонуи новаста аз оне ки қомати андаки пасттар дорад, бинед чолок аст, ғайёртар аст. фишор меоварад зуд-зуд, кӯшиш мекунад ки зарба бизанад ва рақибро дар ҳолати ногувор гузорад. ҷо ҷеб бо дасти рост зарбаи мустақим, свинг аз канор хост зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. як зарбаи дубора дар иҷрои Рӯҳафзо аз мавқеи ҳаракати пойҳо, яъне агар назар афканем бинед дар пойҳояшон он қадар устувор ҳастанд варзишгарбонувон. дар бокс низ ин бисёр омили муҳим аст, чун нобиғаҳои бокс Муҳаммад Али, Рой Ҷонс албатта бештар бо рақсҳои мавзуни варзишӣ албатта дар майдон хуб ҳаракат мекарданд. инҷо сарпӯши варзишгарбонуи аз вилояти Хатлон Фариза Яқубова каме ба берун омад ва дуруст кардан албатта ёрдамчиён кӯмакрасонони канори майдон. акнун аз масофаи наздиктар аз маркази майдон ҷараёни сабқат бештар мегардад. бинед Рӯҳафзо акнун боз фишор меоварад, мавқеи аввалро ишғол кардааст, аз мавқеи ҳуҷум бештар бинед зарбаи ҷеб ҳолати часпиш аст. акнун аз ҳолати клинч хост зарба бизанад, аммо рефери марказӣ ин бонуи зебо албатта онҳоро аз ҳам ҷудо кард ва аз маркази майдон боз сабқатро шурӯъ карданд. ин бисёр зарбаи қавӣ буд дар иҷрои Рӯҳафзо. силсила зарба дар иҷрои Рӯҳафзо ҳақназар ва албатта дар канор нигоҳ медорад рақибро. Рӯҳафзо бо дасти чап ҷеб ишора мекунад, боз ҷеб акнун дар пойҳояш ҳаракат мекунад. хастагӣ ва бемадории худро
бартараф мехоҳад кунад Фариза. Рӯҳафзо низ инҷо озодона ҳаракат мекунад. Бинед ба канорҳо, ба паҳлӯҳо, ба паҳлӯи чап ва рост, то ки аз мавқеи бозингар кӯшиш кунад ки зарбаҳои бинед эҳтиёткорона ба ҳадаф расонад ва худро албатта саломатии худро нигоҳ дорад. Чун боварӣ дорад Рӯҳафзо, чун боварӣ дорад ки бартарӣ ба нафъи ӯ аст ва албатта метавонад ки раунди сеюмро низ озодона гузаронад. Аммо ин вобастагӣ дорад ба нақша ва тактикаи хоси пешниҳод намудаи мураббии ана ҳамин Бону, Ваҷгар Бону. Албатта лаҳзаҳои такрори раунди дуюм аст, мутаваҷҷеҳ бошед. албатта акнун рефери марказӣ интизор аст барои омода шудани варзишгарон барои раунди оғози раунди сеюм. албатта акнун тамошобинони азиз, мухлисон ва скорони риштаи варзиши бокс раунди сеюм аст. дар вазни 54 кило омода бошед. вазни 54 кило аст. бори дигар ёдовар мешавам, Ҳақназар ва Рӯҳафзо аз шаҳри Душанбе бо пирвани сурх дар майдон қарор дорад ва рақибаш бошад албатта дар вазни 54 кило Яқубова Фариза аз вилояти Хатлон бо пирӯҳани кабуд. дар маркази майдон ҳарду бонувон дар ҳолати клинч қарор доштанд. албатта боз аз ин ҳолат раҳо ёфтанд. ҳолати часпиш буд. бо дасти чап аз канор ҷеб, бо дасти чап дар иҷрои Фариза, бо дасти чап боз ду маротиба ҷеб ишора мекунад. як зарбаи дубораи дигар. силсила зарба дар иҷрои Рӯҳафзо Ҳақназар ва боз бинед бо дасти рост ба ҷигар, ба бадан, ба тани рақиб зарба мезанад. инҷо бартарии куллӣ аз ҷониби Рӯҳафзо Ҳақназарова аст. бинед ин Бону, ин Ваҷгар Бону бештар бинед бартарии куллиро ба даст овардааст ва озод худро ҳис мекунад дар майдон. бинед як зарба мезанад бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост зарбаи мустақим аз канор, аз паҳлӯҳо бинед свинг хукро хуб ба ҳадаф мерасонад ин Бону. албатта ки як чӣ намерасад, яъне чолокӣ, чобукӣ ба ин бонувон намерасад. ками бинед вазбинтар сабқат мекунанд, лекин бинед зарбаҳои қавӣ доранд, зарбаҳои ҳадафрас доранд, ҳаракатҳои бисёр хуб доранд. бинед сайдстеп, бисёр сайдстеби олӣ кард ба самти паҳлӯ, ба канори чап албатта Рӯҳафзо. акнун манзури ман пештар ба шумо таъкид кардем ки нобиғаҳои бокс албатта Муҳаммад Алӣ, Рой Ҷонс аз қабили Майк Тайсон ва дигар нобиғаҳои бокс бинед вақти сабқат мекарданд чӣ гуна дар пойҳояшон ҳаракат мекарданд, чӣ гуна бо рақсҳои мавзуни варзишӣ масалан дар майдон, дар ринг сабқат мекарданд. яъне барои фарде ки нафаре ки дар ин риштаи варзиш яъне бокс сабқат мекунад, пойҳои бояд устувор дошта бошад. албатта ба бонувон низ дахл дорад ин омил, ана ҳамин валоматҳо, ин тактикаҳо бояд бошад. албатта акнун сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм, яъне ин дидор бо ҳамин ба анҷом расид. кафкубӣ ба ифтихори албатта ҳарду бонувон буд. хуб сабқат кардан, хуб рақобат кардан.
лекин боз чоруктару чобуктар фикр мекунам, яъне бо бартарии куллӣ ана ҳамин бонуи пирвани сух доштару ҳафзо ҳақназаров аз шаҳри душанбе буд ки дар раунди дуюм ва сеюм дар раунди дуюм ва сеюм тавонист озодона сабқат кунад ва мавқеи бозингарро ишғол кунад. ишғол кардани мавқеи бозингар ин акси худро дорад. бале ҳақназарова равзо устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш яъне бокс аст ки тавонист дар вазни 54 килограмм дар ин рақобаташ пирӯз бигардаду ба даври навбатиро хат бигирад. дар кунҷи кабуд даъват карда мешавад модиназода шаҳноза хатлонду шарифулло. акнун тамошобинони азиз, шунавандагони азиз, шунавандагони гироми қадр, дар майдон бонуи қавипайкар, бонуе ки кишвар ватан миҳанашро дар хораи ҷаҳон муаррифӣ кардааст, албатта бо ана ҳамин маҳорату малакаву матонати варзишии касбияш Миҷгона Самадова қарор дорад. Албатта дар майдон аст. Бинед, Миҷгона Самадова иштирокчии бозиҳои Олимпии Париж 2024 аст ки тавонист дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 ширкат варзад ва бинед барои худ як гоми устуворро гузошт ва бинед таҷрибаи бисёр бою ғаниро касб кард ин боно Миҷгона Самадова. Аллакай ҷоизадори чемпионати Осиё аст, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст. Албатта устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш аст Миҷгона Самадова. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аз ин риштаи бокс, яъне муаррифӣ шудааст. Албатта ва бинед Миҷгона Самадова акнун чандин карда қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс аст. Боз ин бону дар майдон қарор дорад дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс ки вазни 57 кило аст. Самадова Миҷгона бо пирҳони сурх, Одиназода Шаҳноза аз вилояти Хатлон бо пирҳони кабуд. фикр мекунам дар ростои дар муқобили Миҷгона Самадова Шаҳноза гарчанде ки таҷрибаи кам дошта бошад, лекин муқобили варзишгари пуртаҷриба сабқат намудан, яъне рақобат кардан мояи ифтихор аст. Албатта Миҷгона озод аст. пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. Албатта аз мавқеи чап сабқат мекунад. бо сайдстеп бинед бо дасти рост аз канор свинг зарба зад. озодона, яъне аз мавқеи бозингар сабқат карда истодааст Миҷгона. яъне пурра ҷиддӣ рақобат накарда истодааст ҳоло Миҷгона Самадова. фикр мекунам чун ҳолати санҷишӣ бояд шояд бошад. шояд санҷида истодааст рақибро дар раунди аввал ва баъдан шояд дар раунди дуюм ва сеюм ҷиддитар сабқатро хуб пеш барад Миҷгона Самадова бо дасти чап. ҷебоҳу аперкоти олӣ аз самти поён ва аввалин накдаун дар раунди аввал. хуб дар иҷрои Миҷгона Самадова хуб пайваста. Албатта ин аввалин накдаун аст, яъне озод аст Миҷгона, чун сабқат кардан бинед агар таваҷҷӯҳ карда бошед, бинед бо дасти пешаш чӣ гуна бо суръати баланд 2-3 маротиба ҷеб
барои рақиб зад. Ҳатто бинед бо гардишҳои бисёр зиёд. Ин аллакай бартарии куллӣ аст аз ҷониби Миҷгуна Самадова. Ҷеб аз Канор бинед аз самти пӯён апиркот бо дасти чап бо дасти рост албатта аз Канор зарбаҳои канорӣ зарба зад. ҳоло ҳам озодона сабқат карда истодааст Миҷгуна. фикр мекунам куллан қувваи худро сарф намекунад, чун бинед аллакай ҳаракат мавқеи гузориро хуб дарк мекунад. аллакай ҳис мекунад ки рақибаш чӣ гуна зарба мезанад ва чӣ гуна бояд дифоъ кунаду зарба бизанад. ин акнун аз касбияти варзишгар маншаъ мегирад. сонияҳое ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал дар вазни 57 кило. дар майдон Миҷгуна Самадова, иштирокчии бозиҳои Олимпии Париж 2024 аз шаҳри Душанбе, ва Одиназода Шаҳноза, албатта номзада устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, аз вилояти Хатлон бо пирҳони кабуд. раунди аввал ба анҷом расид. инҷо суҳбати Шаҳноза, ин варзишгарбону бо мураббиёнаш аст. шояд доир ба бартарии куллӣ доштани Миҷгуна Самадова ҳарф мезананд. шояд чун бинагони азиз, ин ифтихор аст барои ҳар яки мо варзишгарон, барои ҳар яки мо тамошобинон, шаҳрвандони кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бинед дар замони соҳибистиқлолӣ мо 33-юмин соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил намудем. яъне 33-солагии истиқлолияти давлатии кишварро таҷлил кардем. ин бисёр мояи ифтихор аст, чун бинед дар тӯли ин солҳо ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист ба дастовардҳои беназир ноил бигардад. албатта аз ҷумла дар риштаи варзиш, ки бинед сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки сиёсати варзиш парварона аст, дар тӯли ин солҳо бинед чӣ гуна варзишгарон ба воя расиданд ва парчами кишварро баланд мебардоранд. аҳсан, бале, тавонист пирӯз бигардад Миҷгуна Самадова дар ин рақобаташ. омода бошад доварони ҷуфтиашто. довар дар майдон Нурбек Батыров, ҷумҳурии Қозоқистон. довари рақами 1 Евгения Шистопалова, Федератсияи Россия. довари рақами 2 Бекзат Абдурашидов, ҷумҳурии Қирғизистон. довари рақами 3 Боркоева Ҷамиля, ҷумҳурии Қирғизистон. довари рақами 4 Гулиев Илхан, ҷумҳурии Озарбойҷон. довари рақами 5 Марадасенов Ҳабиб, вилояти Бухтори Кӯҳистони Бадахшон. хуб, инҷо барои ҷуфти навбатӣ дуварони кунҷиро ба мо муаррифӣ кардан. албатта барои оғози сабқати навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад дар вазни 48 килограмм байни мардон. дар кунҷи суд Шафиев Меҳрон, шаҳри Душанбе. Never was a thought, infatuated with guns. Never was a gangster, I graduated with war and got the rap of a villain. A rap with concealing. Keep the image of a thug, capture and kill it. Willing to stick out my neck with respect. If it ain't like a tech, never lived with regret. But I said, what it mean? It's what I said, it's true. дар кунҷи кабуд даъват карда мешавад Қаимзода Самиолло Хатлонду, шаҳри Кӯҳ.
خب میگونی عزیز اکنون جفتی نوبتی در وزنی 48 کیلو البته شروع گردید. شفیف میرون از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ و قیومزاده سیامیالو از ولایت خطلون با پیراهن کبود سبقت میکنن. ببینید اکنون رقابت این ورزشکاران با به سرپوش شروع گردید چون پسران در میدان است و در وزن 48 کیلو اکنون ورزشکاران سبقت رو شروع کردن از مرکزی میدان. شفیف میرون این ورزشگر تجربه بوی و غنی دارد. قهرمانی چند کرته جمهوری تاجیکستان است و اولین ناکداون در اجرای شفیف میرون در راوند اول توانست رقیب رو با ناکداون بفرستد البته و اینجا با حساب دست کشیدن رقیب توانست شفیف میرون اولین شده. ببینید در آغاز راوند اول رقیب رو با ناکداون بفرستد و با حساب دست کشیدن رقیب پیروز بگردد همزمان. در این رقابت نهایی المپیاد و ورزشگری گنجسون شفیف مهران شهری دوشنبه گزارش شد. خب شفیف میرون جایزه‌دار چمپیونات آسیا است. در سال 2024 شفیف میرون جایزه‌دار چمپیونات آسیا بود. البته توانست در شهر استانا جایزه‌دار بگردد. این ورزشکاری نامدار کشور ما که بود چند کرده چمپیون جمهوری است، قهرمان جمهوری است. البته توانست در این دیدار پیروز بگردد و دور نوبتی رو خط بگیرد. شهر بختا دوباره رقم 5 عمرов مهروج ولایت سوخ. برام جابر محمد آباد اینجا هست. البته میگونی عزیز به معرفی داوران نیز چمپیونات ما جالبیت ندارد چون این سهمی داوران ارزنده کشور نیز در رشد بوکس میهن بزرگ است. البته بعدا دایر به سهمی داوران با شما صحبت خواهیم کرد. اکنون متوجه میشویم و وارد شدن ورزشکاران. در کنج کپور دعوت کرده میشد رحیموف سعدالله خرداندو شهری کلوب. اکنون میگونی عزیز عریف فردوس اولین شده با میدان آمد. انتظاری جفتی نوبتی. میگونی عزیز مخلصان گرامی قدر چمپیونات جمهوری تاجیکستان و بوکس ادامه دارد. امیدوار میشویم که چمپیونات باشکوهی کشورمان در مجمع ورزشی شهرک دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است و همکنون در وزن 51 کیلو عریف فردوس از ولایت مختار کوهستان بدخشان با پیراهن سرخ در میدان است. رقیبش رحیموف سعدالله با پیراهن کبود از ولایت خطلون قرار دارد و هر دو ورزشگر آماده هستند برای سبقت را شروع کردن. راوند اول شروع می‌گردد. آغاز راوند اول است در اجرای ورزشگران. دوار مرکزی برای آنها ترتیبات و قاعده داخلی میدان رو با آنها پیشنهاد نمود و سهمی آنها رسانید البته تا آنکه آن آگاه باشند آنها. راوند اول شروع گردید در وزن 51 کیلو ورزشگران عریف فردوس از ولایت مختار کوهستان بدخشان با پیراهن
бисёр зарбаи олӣ дар иҷрои албатта ҳарду варзишгар бисёр ҷолиб ва ҷаззоб рақобат гузашта истодааст. Варзишгари пироҳани суд аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Арифов Фирдавс бисёр қавӣ зарба зада. қариб ки рақибашро ба ҳолати нокдаун ё нокаут мефиристод. аммо Раҳимов Саадулло дар пойҳояш устувор аст албатта. Чун Арифов Фирдавс қомати баланд дорад, дастон ва бозуони дарозтар дорад, аз ин лиҳоз бартарӣ дорад. Бинед аз мавқеи рост сабқат мекунад, пойи росташ самти пеш гузошта шудааст ва аз ин мавқеъ рақибро бисёр дар ҳолати ногувор гузоштааст. Бо дасти рост ҷеб ишора мекунад. Албатта ист мегӯяд рефери марказӣ, чун аз камарбанд, яъне поён зарба задан ғайри қоида аст дар ин риштаи варзиш, яъне бокс. Яъне аз камарбанд боло ба бадан, ба паҳлӯҳои бадан, бинед ба рости қафаси сина, ба бозуҳо, албатта ба рӯй зарба задан мумкин аст. Яъне ба пушти сар зарба задан мумкин нест ва ба пушти сутунмоҳра ва тахтапушт. Албатта ҳоло ҳам Арифов Фирдавс фишор меоварад. Аз мавқеи ҳуҷум рақобат карда истодааст. як зарбаи дубора дар иҷрои Арифов Фирдавс. ва бинед бинагони азиз, инҷо бо осеб бардоштан, албатта инҷо каме осеби ҷиддӣ бардоштааст варзишгари пироҳани Кабуд. Дасти росташ, бозуи дасти росташ албатта ҷиддӣ осеб бардоштааст. Агар инҷо духтур хуб дида барояд, фикр мекунам дигар рақобатро идома додан дигар муҳтавое надорад, чун барои ҳифзи саломатии варзишгар, чун саломатии варзишгар муҳимтар аст. Албатта инҷо агар духтурон ба хулоса оянд, лекин ман фикр мекунам дар вақти зарба задан ана ҳамун устухоне ки ҳалқае ки дар китф, фикр мекунам ҳамун аст, китфи рост, ҳалқаи китфи росташ, яъне устухони китфи росташ осеби ҷиддӣ бардоштааст. Бинагони азиз, фикр мекунам инҷо боз духтурон оринҷи дасташро ташхис карда истодаанд. лекин дар кадом ҳолат ин ба вуқӯъ пайваст? Бинед, бо дасти рост вақти зарба мезанад. Агар ба мо хубтар лаҳзаи такрорро пешкаш гардонанд, лекин лаҳзаи такрор фикр мекунам пешниҳод шуд. ва инҷо агар барои ҳифзи саломатии ин варзишгар чораандешӣ кунанд, фикр мекунам дигар ҳоҷат ба идома додани сабқат нест, чун дар ҳақиқат осеби ҷиддӣ бардоштад. ана ҳамин зарба фикр мекунам, бале, яъне зарба ба ҳадаф расиду, аммо осеб бардошт. бо сабаби осеб бардоштани Раҳимов Саадулло аз вилояти Хатлон, Фирдавс Арифов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон пирӯз гардид. Ба варзишгари вилояти Хатлон Раҳимов Саадулло саломатӣ хоҳонем, албатта, чун зудтар шифо ёбаду зудтар ба майдон баргардад ва сабқатҳои худро идома бидиҳад. инҷо акнун лаҳзаҳои такрорро ба мо пешкаш мегардонанд. мутаваҷҷеҳ бошед азиз. барои мегӯни азиз, дуваронро яъне ба саи мо расониданд, чун дуварони кунҷӣ акнун бозиваз мешаванд. Лашкаров Кӯмил, албатта Нурбек Вудӣ, Абдурашидов, Ҳабиб Муҳаммадҳусейнов дуварони кунҷӣ қарор доранд. Албатта барои
ва ҳамон варзишгаре ки аз вилояти хатлон осеб бардоштааст меҳмони азиз инҷо зуд духтурон جفتی وزن وزن 67 کیلوگرم در کنج سور ёрии таъҷилиро расонидан албатта сари вақт ولایت سور ва пешгирӣ набудани осеби бардоштаи варзишгарон. در کنج کمون دعوت کرده می شود عارف جانی غفار خطلان دو شریک بود. вагони азиз тамошобини гӯрими қадр акнун сабқат дар вазни 67 кило шурӯъ мегардад. сабқат дар вазни 67 кило шурӯъ мегардад ва дар майдон албатта ваҳобов абдуғаффор аз вилояти суғд бо пироҳани сурх ва орифҷони ғаффор аз вилояти хатлон бо пироҳани кабуд қарор дорад дар вазни 67 кило. албатта варзишгарони ҳарду дар маркази майдон қарор доранд ва рефери марказӣ дувари марказӣ низ бо онҳо аст. раунди аввал шурӯъ гардид ва дар раунди аввал аз маркази майдон сабқат мекунанд варзишгарон дар вазни 67 кило ваҳобов абдуғаффор аз вилояти суғд ва орифҷони ғаффор аз вилояти хатлон бо пироҳани кабуд. чор зарбаи қавӣ дар иҷрои варзишгари пироҳани кабуд орифҷони ғаффор аз мавқеи чап сабқат мекунад бо дасти чап ҷеб ишора мекунад ҷеб бо свинг бо дасти чап ҷеб ду мартаба ҷеб ва бо дасти рост зарбаи мустақим мезанад варзишгари пироҳани сурх ваҳобов абдуғаффор. ҳарду варзишгар бинед бештар чулуктар кӯшиш мекунанд ки аввалин шуда зарба бизананд ва ба самти якдигар фишор оварда истодаанд. ҷеб ишора мекунад варзишгари пироҳани кабуд орифҷони ғаффор хук аз масофаи дуртар бисёр қавӣ зарба зад ва бо дасти рост бинед аз масофаи наздиктар зарба мезанад. ҷеб ваҳобов абдуғаффор ва бо дасти рост зарбаи мустақим зарбаҳояш дақиқтар ҳастанд. ваҳобов абдуғаффор аз вилояти суғд аст ин варзишгар бо пироҳани сурх ва
бо дасти чап бинед буя гардиши зебо ба бадан батан зарба зад. Боҳу аз канор боз бинед ҳук бо дасти чап ба канори рости рӯи рақиб зарба зад. Орифҷони Ғафур каме дар ҳолати ногувор қарор дорад. Албатта бо дасти рост аз масофаи дуртар Орифҷон зарба зад. Кросс ва сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми ин раунди аввал. раунди аввал анҷом расид. мегӯни азиз, акнун баъд аз чанд лаҳза боз раунди дуюм шурӯъ мегардад. раунди дуюм акнун шурӯъ гардем. мегӯни азиз, баъд аз таваққуф варзишгарон аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд ва дар ҳолати клинч боз бо дасти чап ҷеб бисёр зарбаи қавӣ буд дар иҷрои Орифҷони Ғафур аз вилояти Хатлон. албатта ҷеб ишора мекунад Орифҷони Ғафур бо дасти чап. Ваҳобов Абдуғафур бошад дар канор нест. ин варзишгар ҳолати клинч аст дар иҷрои варзишгарон. ҳолати клинч аст акнун. мегӯни азиз, бо дасти рост зарбаи мустақим мезанад, бо дасти чап ҷеб. аз ҳолати бинед аз масофаи наздиктар хост зарба бизанад варзишгари пироҳани кабуд Орифҷони Ғафур аз вилояти Хатлон. ба ҳадаф нарасид, аммо бинед боз ҳолати клинч аст. аз ҳолати часпиш қарор доранд варзишгарон. баъзан бинед зарбаҳояшон муаллақ аст дар фазо, ба ҳадаф намерасанд, зарба мезананд ва бинед худро бештар хаставу бемадор менамоянд. боз ҳолати клинч аст, ҳолати часпиш аст. аз ин ҳолат аз ҳолати часпиш бисёр душвор аст рақобат кардани варзишгарон. албатта ҷеб ишора мекунад бо дасти рост. бои росташ самти пеш гузошта шудааст ва аз ин мавқеъ боз дар ҳолати часпиш клинч нигоҳ медорад. як зарбаи дугора ҷеб. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. боз ҳолати часпиш клинч. бо дасти чап ҷеб бисёр ули зарба зад ва бо ҳамин раунди навбати ба анҷом расид. боз як раунд дигар моро дар пеш интизор аст. раунди сеюм. ду раунд паси сар шуд. албатта
лаҳзаи такрори раунди дуюм пешкаши шумо аст. бинагони азиз, мутаваҷҷеҳ бошед. бисёр зарбаи оли хук аз Канор бо дасти крос, яъне зарбаи мустақим иҷро гардид. мураббии варзишгари пирони кабудши Орифҷони Ғаффор аз вилояти Хатлон тактика ва усули хосро пешниҳод менамояд. то бештар фаултар бошад дар ҷараёни рақобат, яъне сабқат. раунди сеюм оғоз гардид. акнун ҳоби дора мешавем дар майдон варзишгарон аз вилояти Суғд Ваҳобов Абдуғаффор бо пироҳани сурх ва Орифҷони Ғаффор аз вилояти Хатлон бо пироҳани кабуд. вазни 67 кило аст. албатта бинагони азиз, бо сурати часпиш, яъне клинч аст. аз ҳолати клинч, яъне часпиш хост зарба бизанам, ба ҳадаф нарасид. зарбаи задаи варзишгари пироҳани сурх Ваҳобов Абдуғаффор. ҷеб, вале боз ҳолати клинч часпиш. қомат, бозу, қаду баси варзишгарон тақрибан баробар аст. албатта ва рефери марказӣ инҷо ишора мекунад ба варзишгарон ки яъне сару пешониро ба боло бардоранд ва сабқатро шурӯъ кунанд. бо дасти чап, албатта бо дасти рост зарбаи мустақимам ба ҳадаф нарасид. аз ҳолати клинч боз аз Канор аз паҳлӯ зарба бизанад, аммо рефери марказӣ боз ин ҳолатро дарк кард, чун баъзе зарбаҳои варзишгарон ба пушти сар шояд ё бо дохили дастпӯш иҷро мегардад. аз ҳамин хотир рефери марказӣ онҳоро аз ҳам ҷудо кард. бо дасти чап ҷеб аз Канор, албатта аз масофаи дуртар. акнун варзишгари пирони кабуд Орифҷони Ғаффор аз вилояти Хатлон рақибро дар Канор мегузорад, дар канори ринг, албатта дар кунҷ, аммо боз аз маркази майдон рақобат шурӯъ мегардад. бо дасти чап ҷеб ишора мекунад, чун аз мавқеи чап пои чапаш самти пеш гузошта шудааст. аз ҳамин хотир бо дасти чап ва бо дасти рост инҷо бо дасти чап боз як зарбаи дигар дар иҷрои Ваҳобов Абдуғаффор аз вилояти Суғд. ҷеб боз як зарбаи дубора дар иҷрои Абдуғаффор Ваҳобов. ҳолати клинч, гардиши бисёр аҷиб дар иҷрои Ғаффор Орифҷон. бо дасти чап ба бадан хост ба ҷигар зарба бизанад, аммо боз дар кунҷи майдон қарор доранд варзишгарон. хоб сониҳаҳое ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм. фикр мекунам дар фарҷоми раунди сеюм бо ҳамин раунд ба анҷом мирасад раунди сеюм, албатта. ва акнун интизори хулосабарории доваруни кунҷӣ мешавем, чун мутаваҷҷеҳ мешавем ки бештар бартарӣ дошт ва ки пирӯз мегардад. инҷо мо метавонем хулоса кунем, аммо хубтараш рефери, яъне доваруни кунҷиро интизор мешавем ва баъдан мешонем фарди пирӯз гардидаро. интизор бошед. дар ин воқеаи ниҳоӣ ғолибият ба варзишгари кунҷи сурх Ваҳобов Абдуғаффор вилояти Суғд. албатта меҳмони азиз, Ваҳобов Абдуғаффор аз вилояти Суғд пирӯз гардид ва тавонист дар ин дидор албатта ғолиб омада ба даври навбатӣ рухат бигирад. омода бошад доварони ҷуфти дуоздаҳум. довар дохили майдон Умаров Меҳроз вилояти Суғд. довари ҳакамия Батиров.
лаҳзаҳои такрори раунди якум дуюм ва сеюмро ба саҳм мерасонанд. пешниҳод мекунам мутаваҷҷеҳ бошед. бисёр рақобати ҷолиб буд дар иҷрои варзишгарон. албатта довари рақами 1 Нурбек Батыров, Ҷумҳурии Қазоқистон. довари рақами 2 Абдурашидов Бекзад, Ҷумҳурии Қирғизистон. довари рақами 3 Гулиев Илҳом, Ҷумҳурии Озарбойҷон. довари рақами 4 Марадасенов Ҳабиб, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. довари рақами 5 Аминова, Сайёрии Шарқи. акнун мегӯянд азиз дуварони кунҷиро албатта ба сами мо расониданд ва онҳо дар ҷои худ нишастанд албатта ва барои оғози ҷуфти навбатӣ рақобати навбатӣ омодагӣ мебинанд. бо вазни 71 килограмм варзишгарон барои сабқату рушуд карда ба майдон ворид мегарданд. мутаваҷҷеҳ бошед. дар кунҷи кабуд даъват карда мешавад Мустафои Давлатҷон Хатлонду Шарқулло. мегӯни азиз тамошобини раҷманд, акнун вазни 71 кило варзишгарон ба майдон ворид гаштанд. Ваҳобов Абдуғаффор аз вилояти Суғд бо пирҳони сурх дар майдон қарор дорад. Ориф мазарат мехоҳам, инҷо вазни 71 кило аст. албатта Шукуров Шаҳобҷон аз шаҳру ноҳияи тобии Ҷумҳурӣ бо пирҳони сурх дар майдон қарор дорад ва рақибаш бошад бо пирҳони кабуд Мустафои Давлаталиҷон аз вилояти Хатлон бо пирҳони кабуд дар майдон қарор дорад ва мутаваҷҷеҳи сабқати варзишгарон хоҳем шуд дар раунди аввал. рефери марказӣ дар маркази майдон қарор дорад ва ҳарду варзишгарро ба маркази майдон даъват мекунад. баъди фаҳмонидани албатта тартибот ва қоидаи дохили майдон сабқат шурӯъ мегардад. Шукуров Шаҳобҷон албатта чанд карат чемпиони яъне қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. соли варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин риштаи варзиш яъне бокс. рақибаш Мустафои Давлаталиҷон аз вилояти Хатлон бо пирҳони кабуд. ҷеб ва бо дасти рост зарбаи мустақим, бо дасти чап ҷеб ишора мекунад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба мавқеъгирии варзишгарон. албатта Шукуров Шаҳобҷон пои росташ албатта самти пеш гузошта шудааст ва аз мавқеъи рост сабқат мекунад. рақибаш Мустафои Давлаталиҷон аз вилояти Хатлон пои чап самти пеш гузошта шудааст ва аз мавқеъи чап сабқат мекунад. аз маркази майдон аз масофаи наздиктар сабқат мекунанд варзишгарон. оҳиста бе ягон мушкилӣ бе ягон сарусимагӣ онҳо якдигарро мухта истодаанд. яъне ҳолати санҷиш аст дар иҷрои варзишгарон ва як зарбаи дубора бисёр бо суръати яъне пасттар зарба зада шуд. инҷо бо дасти рост ба бадан ба тани рақибаш Мустафо зарба зад. албатта ҷеб бо дасти рост ишора мекунад. бо дасти чап ба рости қафаси сина албатта ба бадан.
ҷустуҷӯ мекунад. Оҳу, инҷо бинед. Зарбаи мустақим ва ду зарбаи канурӣ. Аммо свинг аз канур ба ҳадаф нарасид. Аперкот аммо бисёр сустар фикр мекунам зарба зада шуд. Шукуров инҷо на он қадар зарбаҳои қавӣ ба ҳадаф расонида истодааст. Ну бас аз оне ки рақибаш қаду қоматаш андаки пасттар аст, кӯшиш мекунад ки аз масофаи наздиктар бештар бинед. Аз канур хук свинг, аз масофаи дуртар зарба бизанад. Аммо Шукуров Шаҳобиддин аз ин мавқеъ чолуктар аст фикр мекунам. хуб дастонаш бозуонаш дарозтар аст, қумати баланд дорад, албатта ҷеб зарбаи мустақим аз канур. зуд мавқеаш рӯи ваз мекунад, гӯ аз мавқеи чап, гӯ аз мавқеи рост сабқат мекунад варзишгари пирони сух дошта Шукуров Шаҳобиддин. аперкоти бисёр улӣ, аммо қавитар набуд фикр мекунам. сонияҳо ба шумор боқӣ мондааст барои анҷоми раунди якум. боз бинед аз канур ва накдауни аввалин дар ин раунд албатта аз ҷониби варзишгари пирони сух Ваҳоб Шукуров Шаҳобҷон. на фикр мекунам инҷо бо ҳисоби даст кашидани ҳариф бисёр зарбаи қавӣ буда, албатта ба ҳадаф расид ва накдаун ҳисобида шуд. чун баъд аз ҳолати накдаун рефери марказӣ аллакай ин ҳолатро хулоса кард, хулосабаровӣ намуд, чун дигар ҳоҷати сабқат намудан нест ва варзишгари пирони кабуд дошта бо ҳисоби даст кашидани рақобат ҳам мураббияш ва ҳам рефери марказӣ ин ҳолатро хуб пайхас бурданд. дар ин рақобати ниҳоӣ ғолибият пеш аз меҳнат ғолибият ба Шукуров Шаҳобҷон ноҳияи мартаз. албатта меҳмони азиз, Шукуров Шаҳобҷон аз шаҳри ноҳияи ҷумҳурӣ тавонист пирӯз бигардад дар ин дидор бо бисёр зарбаи қавӣ ва тавонист рақибро ба накдаун бифиристад ва пирӯз бигардад. омода бошад доварони ҷузви синистон довар дохили майдон Абдуллаев Хуршид вилояти Суд, довари рақамия Боркоева Ҷамиле ҷумҳурии Қирғизистон, довари рақами 2 Абдурашидов Бекзад ҷумҳурии Қирғизистон, довари рақами 3 Евгения Шисапалова Федератсияи Россия, довари рақами 4 Мирзоҷонов Оятулло ноҳияи Рӯдаки, довари рақами 5 Умаров Меҳроз Ӯзбекистон. хуб бинагони азиз, акнун мегузорем гузоришамонро аз ҷараёни мусобиқоти бошкӯ чемпионати ҷумҳурии Tojikiston ба бокс бо ҳамкори мо Сорбон Мисаев албатта идома медиҳад ин рақобати пуршукурро ва Сорбон мо шуморо интизор. Ашуров Муҳаммад Хатлонду Шаҳри дар кунҷи кабури майдон даъват карда мешавад. бори дигар дуруд ба он нафароне ки айни ҳол шабакаи варзишро пайгир ҳастанд ва ин қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон аст. ҳамакунун ҷуфти навбатӣ дар вазни то 71 килограмм андари майдон мешаванд. хуб аз кунҷи сурх қаблан Муҳаммад Ашуров аз дастаи Хатлон 2 ва ҳамакунун аз кунҷи кабуд бошад Олимҷон Хуҷаназаров аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
در майдон мешаванд ва ин рақобат албатта то ҷои ҷолиб ҳам хоҳад буд, чаро ки дар рӯзи гузашта ҳам мушоҳида кардем ки намояндагони хатлон як ҳунари шоиста ҳам нишон дода тавонистанд. хуб, акнун ҳарду ҳам омода ҳастанд. довар ҳам ишора мекунад ки доварони кунҷӣ омода ҳастанд. рақобат шурӯъ мегардад. хуб, бори дигар ёдам мешавам ки муҳаммад ашуров аз кунҷи сурх аз дастаи хатлонду ва олимҷон хуҷаназаров аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз кунҷи кабуд ки бо дасти рост бисёр ҳам зарбаи қавӣ дошт. дар ин ҳолат бубинем бештар аз паҳлӯ зарба мезанад олимҷон ва бори дигар чӣ гуна рақобат хеле тезу тун шурӯъ мешавад. бо дасти чап як зарбаи мустақими дигар дошт олимҷон, бо дасти рост ва бубинем пайҳам зарба мезананд ҳамдигарро ки яй зарбаи мустақим ҳарифро ба нокдаун мебарад. бисёрам дар ҳамин ҳолат хуб ҳаракат кард олимҷон хуҷаназаров аз вилояти мухтори кӯҳистори бадахшон. ва фишорҳо акнун боз бештар мешавад. бо дасти рост ҳаракат аз ҷониби муҳаммад буд, вале бубинем ҳамонҳо фишорҳои олимҷон бештар мешавад. акнун каме дигар фосила мегиранд. зарбаи мустақим буд аз ҷониби муҳаммад ашуров, вале дигар ба мисли дақиқаи аввал каме оромтар шуданд ҳарду ҳам. ҳолати клинч ба миён меояд дар ин ҷо. он зарбае ки ҳарифро ба нокдаун равон кард. олимҷон дигар каме албатта хастагӣ ё ҳамон ноҷурӣ дар ҳаракатҳои муҳаммад дида мешавад. ҳаракат акнун боз бо дасти чап инҷо акнун олимҷон зарбаи хеле қавӣ дошт. ин навбат аз самт бо дасти рост зарба мезанад. бисёрам бубинед ташаббусро ба пуррагӣ ба даст гирифтааст инҷо олимҷон хуҷаназаров аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки ба ҳариф қариб ки фурсати нафаскашӣ намедиҳад. ба қавли дигар пайҳам зарба мезанад инҷо. хуб, акнун аз раунди аввал сонияҳои хеле кам боқӣ монданд ва гумон мекунам ки худи шумо ҳам бинандаи азиз мушоҳида кардед ки дар ин раунд ки фаъолтар буд. хуб, раунди аввал ба поён мерасад. ҳарду ҳам ҳаракатҳои хеле ҷолиб, зарбаҳои ҳадафрас доштанд, вале дар чанд ҳолат олимҷон хуҷаназаров фаъолтар буд. акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолатҳои такрорӣ ки чӣ гуна зарбаҳои пайҳам барои ҳариф зад инҷо олимҷон хуҷаназаров. инҷо ҳам албатта тавсияҳо аз ҷониби мураббиён ва дастгириҳо ҳам имрӯз аз ҷониби мухлисон хуб аст. ҳам нафаси тоза мегиранд дар танаффус ва ҳам аз мураббиёни худ тавсия ин ҷуфт ва барои идомаи раунди дуюм рақобатро шурӯъ мекунанд. хуб,
боз ба мисли раунди аввал чӣ гуна аввалин шуда инҷо Олимҷон зарба мезанад ва ҷавоби ҳарифро мо мебинем. Муҳаммад ҳам аз паҳлу ду зарба иҷро кард, вале он зарбаҳое ки аз ҷониби Олимҷон иҷро мешавад пай ҳам ба ҳадаф мерасанд. бубинем ҳарчанд фишор меорад инҷо Муҳаммад Ашуров бо дастпӯшакҳои сурх, вале фикр мекунам ки он ҳаракатҳое ки бисёр ҳам хуб аз ҷониби Олимҷон Хуҷаназаров иҷро мешавад токунун ӯро пешсаф кардааст. ин албатта он зарбаҳои пайдарҳаме ки дошт нишон медиҳад. аз паҳлу зарбаи мустақим бо дасти рост бисёр ҳам хуб барои Олимҷон, вале зарбаи мустақим бо дасти рост аз ҷониби Муҳаммад ҳам бисёр қавӣ буд ва инҷо фишорро бештар мекунад ва бори дигар акнун Муҳаммадро ба нокдаун меорад Олимҷон Хуҷаназаров ва довар ҳам ҳисоб мекунад ва тамом дигар пеш аз муҳлат дар раунди дуюм инҷо Олимҷон Хуҷаназаров аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон инҷо даст боло мегардад. воқеан бисёр хуб дурахшид. ташаббусро ба даст гирифт Олимҷон то бо охир мубориза буд ва билохира дар инҷо акнун дасташ боло мешавад. خب همین طور دست بالا می شود خوجانظرف از ولایت مختاری کوهستان بدخشان که واقعا خیلی هنر شایسته نشان داد. این هم همون حالتهای تکرار یا ضربه هایی که از جانب هر دو ایجاد شدن، مخصوصا از جانب علیمخان خوجانظرف. خوب یک چیز را باید یادآور شویم دوستان عزیز که مرحله به مرحله مسابقات داخلی در رشته بوکس خیلی در سطح درکاری برگزار می شوند. رقابت ها هم البته بسیار هم دیدنی صورت می گیرند، یعنی رقابت پذیری دیده می شود. خب اکنون در وزن 71 کیلوگرم رقابت های دیگر آغاز می شوند. از کنج سرخ امیرجان نظرف از دسته خطلان 2 بعد از چند لحظه به میدان می آید. امینجان هم اکنون وارد رینگ می شود از دسته خطلان 2. خب حریف امیرجان از کنج کبود خورشید اوسووالیف از شهر دوشنبه. اوسووالیف در روز گذشته در واخوری اولش شرف دولتов رو شکست داده بود در وزن 71 کیلوگرم. اکنون رقابت دومی او دایر می شود. خب هر دو هم به روی رنگ بر آمدن آماده هستند و داور البته
طبق آن طلبات قاعده‌ها را به آنها میفهماند البته و بعداً با اشاره راوند اول اکنون شروع می شود. در وزن 71 کیلوگرم امیرجان نظرов از کنج سرخ از خطلان 2، خورشید اسووالیف از شهر دوشنبه با دستپوشک های کبود رقابت را آغاز می کنند. چون می بینیم در دقیقه های اول کمی فاصله اینجا نگاه داشته می شود. چند امیرجان با دستی راست اولین شده ضربه میزند ولی اونقدر ضربه های سخت نیستند. و از پهلو اکنون این نوبت ضربه زد ولی دفاع خوب هم داشت خورشید اسووالیف. حالتی کلینچ به میان میاد در اینجا و دوباره اشاره میکند که سر خود را باید بالا کند خورشید اسووالیف. هر دو البته خوب تجربه دارند با دست چپ. ضربه بسیار هم هدفرسی خورشید اسووالیف را ما اینجا مشاهده کردیم. اکنون با احتمال زیاد این رقابت 3 راوند پره دایر خواهد شد چرا که کسبیت هر دو هم چنین می نماید که خوب است. فشارهای امیرجان در دقیقه های اول زیاد بودند ولی خورشید اسووالیف همچون میبینیم با اجرای ضربه ها میگذارد. اکنون ضربه خیلی مستحکم از جانب اسووالیف و حالت کلینچ هم یک لحظه به میان آمد و باز هر دو رها شدند. باز در حالت چسبش البته در یک مرحله گذاشتن تا به اینجا آمدن از اون دلالت میدهد که هر دو هم تجربه خوب دارند. فشار اسووالیف حریف را مجبور میکند که کمی عقب نشینی کند. خورشید اسووالیف معلوم است که بیشتر با دست راست ضربه میزند. ببینیم دو ضربه دیگر حریف را با دست چپ فریب میدهد اما ضربه های بسیار هم مستحکمی که دارد با دست راست است. یک ضربه دیگر مستقیما بر روی خود سر میدهد خورشید اسووالیف و اکنون جبران میکند با دست چپ. خب راوند اول اکنون سپری شد. راوند اول پشت سر شد و ضربه ها حرکت ها از جانب هر دو گمان میکنم به نظر میرسید. این همان حالت های تکراره که هر دو هم برای اجرای ضربه ها تلاش کردند. البته دو راوند دیگر در پیش است. در راوند های در پیش بوده معلوم است که رقابت باز جالبتر صورت میگیرد. اینجا موقعیت را میجوید خورشید اسووالیف از کنج کبود و یک ضربه هم از پهلو و نشان رسانید. بسیار خود را خوب دفاع کرده میتواند خورشید اسووالیف از کنج کبود و این حالت اکنون غیر قاعده بود. داور هم اشاره میکند که نباید با دستانش فشار بیارد، حریف را به زمین زیر کند.
محمد امیرجان نظرов. بسیار هم ضربه مستقیم اما با بدن میرسد از جانب امیرجان نظرов نماینده خطلون 2. حالت چسبیش و این حالت هم پشتی سر شد. البته راوند های قبلی که راوند اول که یک نفسی تازه داشتن هر دو، حالت کلینچ کمتر به میان می آمد. اکنون تا رفت که خستگی زیادتر می شود، حالت چسبیش بیشتر می شود. به همین خاطر اینا هم البته با اینا بعد میگیرن. ضربه دستی راستی امیرجان نظرов بسیار مستحکم. البته همه این ضربه هایی که مستقیما هستند، ضربه هایی که هدف رس هستند، اینها از جانب داوران به خوبی حساب کرده می شوند. راوند دوم هم با ایستگی پشت سر می شود، ولی اینجا ما قبلا تخمین کردیم که این رقابت حتما که 3 راوند صورت خواهد گرفت، چرا که برتری یکی از اینها چندان زیاد نیست از یک دیگر. موقعیت می جانند، دو ضربه می زنند، اما کم اوسووالیف با همان حرکت هایی که با پایهور زیادتر حرکت می کند ضربه می زند، کم تفاوت دارد از حریف. ضربه با بدنی خورشید اوسووالیف اینجا روانه می کند. امیرجان و اکنون راوند دوم هم به پایان رسید. تا جای توانستن هر دو هم به اجرای ضربه ها تلاش کردند، ولی راوند حل کننده، راوند سوم باقی ماند. خب توجه میکنیم دستی چپ و با از دستی راست از پهلو ضربه زد خورشید اوسووالیف. و در این حالت از سمت پایان یک ضربه از جانب امیرجان نظرов بود. خب اکنون راوند حل کننده شروع خواهد شد. راوند سوم و داور هم اشاره میکند که باید عرقهای امیرجان را پاک کند مربیش. خب راوند سوم هم آغاز میگردد. در اینجا اکنون رقابت شدیدتر خواهد شد، چون که راوند حل کننده هر یک ضربه های هدف رس میتواند که در نقطه نهایی نقش مهم داشته باشد. دستی راست از جانب خورشید اوسووالیف، حالتی چسبیش یا کلینچ به میان میآید. و این البته غیر قاعده است. عملکردی که از جانب امیرجان نظرов و میان آمد. موقعیت میجوید در اینجا خورشید اوسووالیف از دستی با دستی چپ یک ضربه بسیار هم خوب زد.
ولی بیشتر حالت کلینج رو به میان میارد. اینجا امیرجان نظرف و اکنون اینجا میفهموند آگاهی میدید با امیرجان به هر دو اینجا که همون عصبهای خود را باید اداره کرده توانند عملهای زیادتی انجام ندهند. و فشاری خورشید یوسف‌علیوف بیشتر و خوبتر میشد، مخصوصا ضربه هایی که مستقیما اجرا میکند. از راوند اول هم البته ثانیه های با شمار باقی ماندن و در اینجا و اکنون این ضربه بسیار ضربه مستحکم بود با دست راست از جانب خورشید یوسف‌علیوف. دفاع خوب هم دارد در اینجا خورشید یوسف‌علیوف، برای خود را خیلی خوب دفاع میکند. چند ثانیه دیگر تا انجام راوند سیوم، راوند حل کننده باقی ماند و همینطور راوند سیوم هم به انجام رسید و ما منتظر میشویم قرار نهایی داوران را که اینجا برتری را به کی میدین. بسیار هم لحظه های حساس هست همین. حالا گمان میکنم خورشید یوسف‌علیوف اینجا فعالتر بود در دو راوند آخر. بله، خورشید یوسف‌علیوف در این نبرد پیروزی را به دست میارد. معلوم بود آن حرکت هایی که داشت در دو راوند آخر بسیار خوب بود و او بالاخره پیروز گردید. خب بعد از چند لحظه اکنون نبرد دیگر شروع می شود در وزن 71 کیلوگرم که این دیدار هم جالب و دیدنی خواهد بود و ما منتظر می شویم اکنون برآمد جفت نوبتی را. با مایدان دعوت کردند جفتی پاسداران وزن 71 کیلوگرم در کنج صلح. خب اکنون دو نماینده ولایت سوخت بر مقابل همدیگر قرار میگیرند. خب از کنج سرخ مراد اشورالیوف نماینده ولایت سوخت، از کنج کبود باشد داوود محکموف، او نیز از ولایت سوخت است.
و نیروسنجی اکنون برای این بوکسچیان خیلی دیدنی خواهد بود. شاید از همدیگر شناختی خوب هم دارند. خب این آخرین رقابت در وزن 71 کیلوگرم خواهد بود که بعداً جفت‌های دیگر در وزن‌های بعدی شروع می شود. خب هر دو هم آماده هستند. داور هم البته طبق آن ترتیب قاعده ها را میفهماند و اشاره میکند. داور کنجی هم آماده است. همه چیز فقط رفتیم. خب راوندی اول آغاز می شود. مراد جان اشورالیف از کنجی سرخ، داوود محکموف از کنجی کبوت. در وزن 71 کیلوگرم نیروسنجی آغاز گردید. دو نفره که ولایت سوخت را نمایندگی میکنند و اکنون مبارزه خیلی دیدنی خواهد بود. فاصله را میخواهد نزدیکتر کند اینجا مراد جان اشورالیف که در روز گذشته هم بسیار هنرنمایی شایسته داشت. مراد جان اشورالیف که نماینده ختلون 2 را شکست داده بود، فروخ رجبوف را در رقابت گذشتهش ناکام ساخت و اکنون مبارزه را میبینیم که چگونه بر مقابل داوود محکموف نشان میدهد. چون این می نماید که داوود محکموف هم بسیار هم آمادگی جدی دارد. کمی دستانی دراز دارد داوود محکموف از کنج کبوت. با همین خاطر فاصله را دور میگیرد. بعدا ضربه میزند اما بسیار ضربه قوی مراد جان اشورالیف را ما اینجا دیدیم با دست راست و باز یک ضربه دیگر از پهلو با دست راست. و اینجا بسیار هم قوی ضربه میزند مراد جان اشورالیف. از پایان 2 مرتبه کوشش کرد برای اجرای ضربه مراد جان اشورالیف، ولی حرکت های داوود محکموف هم بسیار خوب است. و با ایستگی اکنون ببینید کمی باز فشار زیادتر می شود. مراد جان اشورالیف حریف را خیلی با تنگ آورده است. پای هم ضربه میزند در اینجا. خب از راوندی اول ثانیه های خیلی کم باقی ماندن. هر دو هم براستی فعال بودند و این گونه ضربه با دست راست از جانب مراد جان اشورالیف. خب اکنون راوند اول به انجام رسید. خب توجه و آن حرکت هایی که هر دو داشتن در ثانیه های آخری راوند اول فعالی مراد جان اشورالیف بیشتر گردید. خب اکنون بعد از تنفس کوتاه
раунди дуюм ҳам шурӯъ мешавад. таваҷҷӯҳ бо дасти рост аз ҷониби Довуд Маҳкамов аввалин шуда зарбаҳоро дар раунди дуюм ӯро иҷро мекунад. вале як зарбаи бисёр ҳам сахт сар дод ба рӯи худ. бибинем пайҳам зарба задан каме душвор аст барои инҳо. як зарба, ду зарба боз фосиларо инҷо нигоҳ медоранд ва баъдан боз ба ҳуҷум мегузаранд навбат ба навбат. вале ҳаракатҳои Муроҷон Ашуралиев каме хубтар менамоянд дар инҷо. аз поён аперкот ва инҷо фишор акунун на ин акунун бо фишори даст ҳарифро ба замин тела дод Муроҷон Ашуралиев ки инро ҳам довар албатта ишора кард ва бо дасти рост зарбаи мустақим бисёр сахт буд аз ҷониби Ашуралиев. аперкода ва боз зарбаи мустақим ва навбат ба навбат бубинем бо дасти рост чӣ гуна ду маротиба аз паҳлӯ зарба мезанад Ашуралиев аз кунҷи сурх ва ҳатто бубинем фишоре ки дошт ҳарифро каме ба қафо бурд. ва пойҳам зарбаҳои мустақим наздик аст ки ба ҳолати нокдаун равон кунад Довуд Маҳкамовро. бисёр ҳам ин рақобат ҷолиб шуд акунун дар раунди дуюм. бибинем аз ҳарду ҷониб зарбаҳо аст. довар ҳам ишора мекунад ки сари худро бояд боло кунанд ин варзишгарон. азбаски суръати баланд дошт идомаи ин рақобат каме хастагӣ дида мешавад. аммо як чизи дигар аст ки зарбаҳое ки аз ҷониби ҳарду ин мушзанҳо ё ки боксчиён иҷро мешавад мустақиман бубинем аксарияти онҳо ҳадафрас ҳастанд. ҳарчанд фосиларо наздик мегирад Маҳкамов Довуд Маҳкамов аз кунҷи кабуд вале зарбаҳои бисёр ҳам қавии Муроҷон Ашуралиев ба ӯ имкон намедиҳад. хеле зарбаҳои зиёдро ба рӯи худ сар дод Маҳкамов ва раунди дуюм ҳам ба анҷоми худ наздик аст. хуб ҳамин тавр дар раунди дуюм бисёр фаъоли ҳардуро мо мушоҳида кардем. воқеан ҳам як рақобати тамошобобро барои мову шумо нишон доданд. خب راوندی سیوم اکنون شروع می شود. البته انتظاری هم هست که راوند سیوم از راوند دوم دیده جالبتر صورت خواهد گرفت. پیروزی در این رقابت خیلی مهم است برای هر دو این اشتراکچیان، چرا که روی یکی را به مرحله های دیگر میبرد، امکانی به دست آوردن مدال بیشتر می شود. و اینجا چگونه ضربه خیلی مستقیم داشت، ضربه راست مروجان اشورالیف. دیگر اکنون فاصله را نزدیک می کند. مروجان اشورالیف گشته و برگشته ضربه می زند.
از پهلو ضربه راست از پایان ببینیم پای هم ضربه ها را روان میکند. اکنون اینجا داوود محکموف یک جواب گردانید ولی چندان ضربه سخت نبود. براستی بسیار هم رقابت جالب هر دو هم به نمایش گذاشتند. بسیار هم رقابت دیدنی مخلصان هم راحت کردند و جریان این رقابت هم بسیار دیدنی بود. از پایان بسیار خوب است که همین گونه رقابت‌های جالب در مسابقات داخلی را ما می‌بینیم، چون این تاکورسی است، این زینه‌های اول است که برای اشتراک در مسابقه‌های بانفوذ خود را آماده می‌کنند باکسچیان ما. خب ثانیه‌های خیلی کم باقی ماندن از راوند سیوم. تا آخرین ثانیه ها چگونه ای که میبینیم مراد جان اشورالی فشار رو بیشتر میکند، پای هم ضربه میزند. و اکنون راوند سیوم هم به پایان رسید. منتظر غالب این جفت هستیم. البته از جانب هر دو حرکت ها بود، ضربه های نشان رس بود، ولی در دو راوند آخر مراد جان اشورالیف فعالیش بیشتر بود. بله، مراد جان اشورالیف توانست که اینجا به طور ارزنده خود را نشان دهد و در این رقابت پیروزی را به دست بیارد. نماینده ولایت سوخت که حریف نیز از ولایت سوخت بود. Шестопалова Евгения, Федерация Россия. Довари рақами 3 Кулиев Елкан, Cumhuriyet Azerbaycan. Довари рақами 4 Habibulloyev Sayomidin, Shahri Dangara. Довари рақами 5 Mavlonov Ibodullo, Shahri Muxtar. خب اکنون دوستان عزیز میگذاریم با وزن 80 کیلوگرم محمد رجب شریپوف از کنج سرخ از شهر نوی توبه جمهوری و میدان وارد می شود.
خب رقیبی او از کنجی کبود مرادبک قربانبکوف از دسته دوشنبه 2. خب اکنون در وزن 80 کیلوگرم نیروسنجی آغاز می‌گردد. همه چیز آماده است. داور هم اشاره می‌کند با داوران کنجی همین طور رقابت شروع می‌گردد در وزن 80 کیلوگرم. خب بار دیگر یادآور می‌شویم که محمد رجب شریپوف از شهر نویتوبه مرکز از کنجی سرخ حریفی باشد. مرادبک قربانبکوف از کنجی کبود در وزن 80 کیلوگرم نیروسنجی را شروع میکنند. خب اینجا یک لحظه خب اشاره میشود اکنون رقابت ادامه میکند. متوجه میشویم که این نیروسنجی چگونه جریان میگیرد. حرکت های بسیار با پای ها دارد. اینجا از کنجی کبود مرادبک قربانبکوف از دسته دوشنبه 2. اکنون اینا نزدیک نمیشوند، بیشتر ببینیم فاصله را نگاه می‌دارند. از دور ضربه میزنند. چرخش یا همون رقص با پای از جانب مرادبک قربانبکوف. ببینیم همون جذابیت رقابت رو با میان میارد با همون نغمه های خود، با چرخش های خود، مخصوصا پای های مرادبک قربانبکوف را اگر اهمیت دهد چگونه حرکت میکند، با پای های خود رقص میکند. این هم البته چنانی که میدونیم خاصی همون مشتزن های مشهور جهانی است که بیشتر همین گونه با قبل نغمه ها میکردند. یک ضربه راست برای خود سر میدهد مرادبک قربانبکوف از کنجی کبود و ضربه پهلو با دست راست از جانب محمد رجب شریپوف. این رقابت آنقدر سرعتی بلند ندارد. نوبت به نوبت هر دو ضربه میزنند ولی فشار روی بیشتر نیست. ولی یک چیزی جالب اون است که ببینیم هر دو چگونه با پایهای حرکت میکنند. همین حرکت ها، چرخش ها واقعا هم لازم هستند در بوکس. موقع رو دیگر کردن و ببینیم یک ضربه میزند اکنون محمد رجب شریپوف از شهر نویتوبه جمهوری.
خب اکنون راوند اول سپاری شد. آنقدر جالب اگر گویم نگذشت براستی. Согреться ты должен, завтра у тебя бой. Да. Это согреться. Зачем сейчас? В первом раунде можно. Как там раунд? Это раунд, смотри. Все. Согреться и все. Куда попал? Куда попал? Куда попал? بسیار یک چیز البته خوشحال کننده هم هست که در برابر مشتزن‌های دوشنبه، یعنی از پایتخت، از دیگر منطقه ها هم البته بسیار هم چهره های خوب پیدا گردیدند که هنرشان را در سطح عالی هم نشان داده می توانند. نماینده شهرنامه تابع جمهوری را می بینیم که بر مقابل مشتزن شهر دوشنبه چگونه هنر شایسته خود را نشان داده می تواند. ببینید پای هم ضربه میزند اینجا. عادتا معلوم است که از راوند اول دیده در راوند دوم رقابت ها خیلی جالب و دیدنی صورت میگیرند. همین چیز را هم البته در مبارزه هر دو این ورزشکاران ما مشاهده کرده ایستاده ایم. فشار و باز ضربه میزند اینجا محمد رجب شریفов از کنج سرخ. ولی یک چیز بسیار اینجا کم به نظر می رسد، یعنی با مثل رقابت گذشته که در وزن 71 کیلوگرم بود اونقدر فشارهای زیاد ما نمی بینیم. تنها رقابت با همان سرعت میانه رفته ایستاده است، ولی در دو ضربه آخر اینجا محمد رجب شریفov بسیار خوب درخشید. اکنون با ایستگی جریان این رقابت سرعت بلندتر کسب میکند. از پالو بسیار هم ضربه سخت، اما این ضربه به بدنی مرادبک قربانبکov میرسد. دستانی دراز دارد. معلوم است که محمد رجب شریفov از کنج سرخ به همین خاطر نزدیک نمیشود، فاصله را دور میگیرد و بعدا ضربه میزند. راوند دوم هم با خاتمه خود نزدیک است و باز همان روشی که در راوند اول بود همین گونه رقابت جریان میگیرد. خب راوند دوم هم به پایان رسید. از جانب هر دو گمان میکنم که فشارها بود. Не, нормально, сейчас он пал. Я выйду. Да. اما اینجا اکنون
خب اکنون اینجا ورزشکار از کنج کبوت از ادامه رقابت با سبب‌های نامعلوم دست میکشد و اینجا اکنون میبینیم که غالبیت رو داور به کی میدهد. خب البته با کنج سرخ گمان میکنم یا نه. خب اینجا باز مشورت می شود. سرداور مسابقه اشاره می کند. خب اکنون خب محمد رجب شریپوف از شهر نوی توبه مرکز اینجا پیش از مهلت در راوند دوم پیروزی را به دست می آورد. این هم در حالی که حریفش از ادامه رقابت دست کشید، یعنی فشارها که زیادتر بود مرادبک قربانبکوف دیگر تو باورده نتوانست. با майдон дават карда мешавад ҷуфти охирин дар вазни 86 килограмм. خب همینطور دوستان عزیز آخرین رقابت در این روز نیروسنجی ها دایر می شود. از کنج سرخ نماینده شهر دوشنبه محمد اسماعیل زاده در اکران های ما و شما است که به میدان وارد می شود. این وزن 86 کیلوگرم می باشد. خب حریف محمد اسماعیل زاده از کنج کبوت اسرارخوجا ریزایف. اکنون با متوجه می شویم که این نیروسنجی چگونه جریان می گیرد. در وزن 86 کیلوگرم یکی از شهر دوشنبه، دیگری از شهر نوی توبه مرکز. خب اکنون نیروسنجی آغاز می شود دوستان عزیز و بار دیگر یادآور می شویم که از کنج سرخ محمد اسماعیل زاده از شهر دوشنبه، از کنج کبوت اسرارخوجا ریزایف از شهر نوی توبه جمهوری. و فشار اینجا از جانب محمد اسماعیل زاده از کنج سرخ بیشتر می شود. حالت کلینچ به میان می آید و داور هم اشاره می کند که راستا، قامت راستا، یعنی سر خود رو باید بردارید بعدا هنر نمایی کنید. دستانی دراز دارد. ببینیم
асрохуҷа ризоев ки пайваста фосиларо мегирад ва баъдан зарба мезанад. мо дасти рост ва аз поён ҳам мехост инҷо як зарбаи дигар равон кунад, вале натавонист. асрорхуҷа ризоев мустақиман як зарбаи рост зад асрорхуҷа ва боз мавқеиятро бештар мекунад, вале ин фишор чандон манфиатовар нест барои муҳаммад исмоилзода, намояндаи шаҳри Душанбе. хоб як ду маротиба бубинем. пайҳам бе ис зарба мезанад асрорхуҷа ризоев, вале наздик буд ки зарбаи охире ки аз ҷониби муҳаммад исмоилзода буд ҳарифро ба нокдаун барад. вале аз поён бисёр зарбаи қавӣ бо дасти рост аз ҷониби асрорхуҷа ва акнун фишорро бештар мекунад. пайҳам зарба мезанад. он қадар дифои хуб надорад инҷо муҳаммад исмоилзода. аз ин хотир бубинем зарбаҳо аз ҷониби асрорхуҷа ба ҳадаф мерасанд. рост ба рӯи ҳариф зарба мезанад. خب اکنون تا انجام راوند اول خیلی ثانیه های کم باقی ماندند و چگونه که میبینیم هر دو هم فعال هستند در این حالت. خب این حالته که فشار از جانب هر دو بود. در ثانیه‌های آخر ضربه‌های اسرارخوجا ریزایف زیادتر هدف رس بودند. راوند دوم هم آغاز می شود همکنون. باز فشار از جانب اسرارخوجا نماینده شهر نوی توبه جمهوری بیشتر شد. چگونه ای که ما در راوند اول دیدیم. وای اینجا حالت نکداون رو با میان میارد اسرارخوجا ریزایف و کنون حساب میکند. اشاره میشود که خوب است ادامه دادن میتواند محمد اسماعیلزاده، ولی ضربه های بسیار هم قوی دارد اینجا اسرارخوجا ریزایف. حالت چسبش به میان آمد در این لحظه. ضربه های مستقیم یعنی راست بسیارتر میزند در اینجا اسرارخوجا و اینجا با اصطلاح همان کپی که میگوییم از دهان محمد اسماعیلزاده بیرون شد و رقابت باز داشته می شود. اکنون دو ضربه دیگر با دست چپ ضربه زده محمد اسماعیلزاده هدفرس بود، ولی اینجا باز به حالت نکداون روان میکند محمد اسماعیلزاده را
اما تمام. اینجا رقابت پیش از مهلت و انجام میرسد و غالبیت اکنون با اسرارخوجه ریزویف که در دو حالت البته حریف را به نکداون آورد که سبب پیروزی او گردید. اکنون دستش بالا می شود اینجا. در این بخوری نیروی واردیت برداشتگری کنجی کبود ریزایف خب از کنج کبود اسرارخوجه ریزویف اینجا پیروزی رو به دست آورد. و دوستان عزیز این روزی رقابت ها هم با همین به انجام می رسد. ما نیز با شما خیر خوش میکنیم تا رقابت های بعدی. خیر. داوران و نمایندگان دسته مرحمت نزد میز سرداور حاضر شد. نمایندگان دسته و داوران مرحمت. ورود